Ntuko ya mugwanja mweri jo mugwanja ntuko irea ijekane mono ta sabasaba ni ntuko au kabere kana mwakene jo 1991 ekwethira ko gikujiro pamo batongeria alio urianwe governor kagita na gaka James Orengo na bangi bajekene tapa Martin Shikuku bombere ko chumeria na beta kuthithia micemani kathumba na ari antereche Nairobi kana kamukuje grounds nikenda kuruira biama bithro bikingia kana iraitwa multi party democracy niketo bireto sabasaba iriomere kwethirwa rekiuma irio ntuko tayanarua. Karibu sana mutegeri wa Meru TV bithrogia kukwata kogani ngitika weekend yakuni umbeto kwethirwa ikiagira ngugwata ogani tumureke gutegera na nguruki kuthuja nteto cha Meru TV irukire nyuma ino tukatha tugitakagira orego karindene katheti na au muicho tukatha tuli na tongerie beto nikana tukathoja na kumenya manturaja kali ntuko iria ikweregerwo gikundi kia mbeu mbithi kana Gen Z nyuma ya miaka 35 ikibakethera bakiri kana ntuko ya sabasaba iria ari ntuko ya kuruira kana kuruira wongere kuwa biama iregeta multi party democracy. Karibu sana oni mitade ni mutume muthomi tombiri mbere na ndeto chietu ntuko yagoro ni kurakujiriro siasa inene sana siasa chetu tam ira chiragwatita mwanki kire makethaja mwende ne kanisa MCK Ruire kirigishwa bunge ke bure ni ara atongeria kathumba barambere guchemania ne kenda kotha mbecha cheko kanisa akiaria kire kanisa yeje governor account Meru Reverend Mutumanto Ithingia na already maandamano ja sabasaba zombe kuthithwa na there na antu bagatana mbere na kuthukangia intowe mwingi kire makethaja jam bamwe baandikia nene kana PS Bairi ibarombere kuthira bagikinya ario PS wa stima na kinya PS roro ngamire tamanto zegie mito mwendo la ibuni na arari kire makethaja jam na gutubangania ripoti ya siasa irachira kujiri ndene ajo ni makethene ya kanisa ya MCK Ruire era gicigo mbunge kia bure aratongeria kathumba bachemanitie nikenda kuthambia cia woka kanisa ara kiaria gavana wa kaunti Meru Reverend Mutumanto Ithingia oritie mbeu mbithi kuciabukania na maandamano yara ya bangi ya ntuko ya sabasaba akibauria kuicirania na kwenyangi ntobia mwingi nontu ni woti bo butumika no muno rujurira kwina again kiatho kia sabasaba iko kwirwa manto ya maingi ya bangi na most of those activities ile bangi si na criminality in nature na baraba kwenda ku prove a point through kudhukia biashara cietu through kudhukia government institutions kinya tukaethi ofisi ya certain linda te muntu roka bitambecha itwengo tukuithukia twathukia biashara katukwenga investors barabe yite bandika na betu supermarket yu ya beisa era ithirwa makutano irari na anto 250 bandiki kurita ngugiku thai 250 ni jobless kaba kuromba gavana ngugi whereas ibarari na ngugi 2 weeks ago mantu na yama nonto mwana watu aithitie for example Ason ukawatwa na kesi ya Ason ni life sentence na muntu urawe ukoete maneri na anabawe bate barabarene te machiari ana bawe bate barabarene so tugaturia na bantu tafadhali kinyakethira kwina thina kwina better way ya ku discuss mantu ya unaturia solutions ta tongeria than ko misuse ana beto beta kura nkulukia bunge ba kaunti ya Meru batongoretwe ni mbunge wa bure Ndindikiri Mugambi ni basiumirite na kuwata thirikari nene mbaru bakiwa Rais William Ruto na nenkerwa kinya wekanya ka kwatha tamu yelo yora barabange kinya boba thite ko ni statement yakwa unde thirikari ne na nonto wango bujwira ndaumara ntumbochwa bitikiri ni kale wau 2027 ya kinya tukamenya hata tukaria wakati wa siasa ulipita kweli ama uongo. Wakati ule tuko nao sasa ni wakati wa maendeleo, na I keep telling people na inkara nkiuga nkauga maendeleo ijoja gatuma na beto bona ngugi maendeleo ijoja gatuma constituency yetu ekura dira kibake ari president ode mundu etawa wanta apa ora ari ko ewe kanya ari tidira President Uhuru Kenyatta itoije thina chiawe toije nyimuleni toije manto mengi muno iko tu mutoro ama wanta
baba angikinya Moi akare 24 years and so on and so forth. Na nde unwe naye kanya kawe alitengoichia yakinya 2027 tumweke ni mstari ne tuweke maendeleo yawe nyume wetu ni mzuri na kubwa kweli program tuko kadhaa angajua terejo mwe angajua toredwa roje leo amberia mwitia na ndio nyatu turakari kwanza twendera bioro bibietire bibideri na ndio re twamberia gwita ite twakinya egoro rinto thina ngotubo kodide otubo atukaimbaende nyato tithiretie muchingi so anko muromba itu antobetu mwe na subira hivyo tu muongoja hiyo vitamu ishe muangalie Mark vile mmeambiwa na mheshimiwa mtoto wangu Mark yule ambaye hata pita hiyo mtihani twende nyumbani nyana ikarambu nete kedo tengo ya romba gwita na kedo we nyinge bombe agonge pembiti ya wange kanete. Nawe mumbunge wa Gembe South John Paul Mwirigi na ukirerete wa RCS wore Mithika Lentore kufanya wewe ukipewa nafasi ya kuundumu katika kazi wewe uende uharibu kazi yako, usituletee makasiriko. Sisi tumeweza kusimama na wewe, tukaweza kukuchunga, tukaweza kufanya lolote lile kuhakikisha huko katika kazi, lakini katika ile kazi umeikanyanga. Sisi ambao wananchi wameweza kutuaminia na kazi yao, tupatie nafasi tuweze kuwaundia kazi ambayo walitupatia. Na yakabo boteani so ankwenda kwera ndakashieto kwa gatumirwa muntu imweji na nde mbecha ciana kaishia na family yewe na aton abonekera mbecha bure ende bugeta kuranto kana bwithia barabara bukaithia police station yeji no twaja bakabishia bamwenda akorwa babonde ibo bagure twake police station yeji ria na nande no babangite kwithia rujo tafadhali shetani ashitwe babangite inagweja kujukia kutonya supermarket nechetu mwambie akae nyumbani kwake kedri college KPS bonde baraba mete area age ito ya Mount Kenya EPS 15 kumage EPS 50 CS baraba mete ntora age ECS yomwe nomwe CS banana kumage CS 22 Dikare uneo na tukerwa unge more important number 2 kenyeje te muntu wetu haya te muturi wetu haya tumuwate tumukarie na tumwe foundation bumenye tutora tuwete cousins beto baya ndera tubasukumete imagana tema le negi tareto kinyabo batowatere na kera batowatera kaumanwe. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende ni makethene ya kanisa. Kira ripoti ingine ate waziri wa Karebo Ndene na wathani b'Mutura Onesphorus Kipchumba Murkomen na chumirite na kwariria maandamano jarazonekene gwetana mbere ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya. Kuringana na Murkomen na ameneretie maandamano jawe nyangia na nkuriki kuthukangia into bya mwingi na rana ndi arumbete mabitha baborisi gutigira ni bakogwatanira na Kenya nikenda gwika ukaria ikire into bya mwingi na nkuruki kuromba Kenya gwitithia na mbere maandamano jaraja kana jara jamba kuthura jere na njira ya thiri nikenda nthiguru itigeta na mbere na kuthangarana. Kuna maneno ambayo yamekuwa kwa muda iliyo hapo wiki moja mbili ambayo sasa watu wamepata tabia ya kutangaza kwamba wanafanya maandamano kulingana na katiba kipengele ya 37 wanasema kwamba wako na haki ya protest, ya demonstration na picketing. Hiyo ni haki ya kikatiba. Lakini mimi nashangaa sana hii demonstrations ya siku hizi hakuna amani ndani. Mipango yote ana wale wa kupanga wanapanga tu vita, kuchoma kotini, kuchoma police station, kuchoma administrative units. Na mimi nashangaa sana kwamba hiyo ni protest ya aina gani. Na mimi nimesikia watu wengi wakiongea yenye wanaongelelea peke yake ni polisi. Wanasema polisi hajafanya hii, polisi hajafanya ile. Lakini wale wanatuletea shida
na wale wanatumia violence kufanya siasa ndio ambao wanaharibu nchi yetu. Polisi hawako katika siasa. Polisi sasa wanapata kazi ngumu kusimamisha wale ambao wanatumia fujo kufanya siasa. Mimi nawaomba wa Kenya, nawaomba kwa heshima na dhati, tuwakatae viongozi ambao wanatumia fujo kufanya siasa yao. Turudi katika siasa ya amani. Siasa ambayo viongozi hata kama wanashindana wanasimama mbele ya mwananchi, kila mtu anauza sera yake, anaondoka. Mwingine anauza, anaondoka. Mwananchi ni mwerevu, atajua atapigia nani kura. Kuhakikisha kwamba mwananchi analindwa, mwananchi mali yake inalindwa na nchi yetu idumu kwa amani. Ama mnasema nini kwa watu wa Meru? Mnataka tuwache nchi watu wachome maduka? Tuwache nchi wachome police stations? Tuwache nchi wachome makotini? Sisi tumepewa jukumu la kisheria na tumepewa jukumu na nyinyi wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wamekaa kwa amani. Na mwananchi yoyote ako na haki. Ako na haki yake kufanya maandamano, lakini ikuwe ni maandamano ya amani. Ako na haki ya kusema, lakini maandamano yenye unaenda kuchomea ndugu yako duka yake, kupora mali yake, kuumiza mwananchi wa kawaida. Nilienda juzi baada ya ile maandamano ya Wednesday. Nilienda mahali inaitwa OTC Nyamakima bus station na nilipata wamama wengine wajane wanalia kwa sababu mali yao yote imeporwa na ni mali ambayo walikuwa wanauza na wamechukua loan. Wewe unafikiria huyo mama mchane akienda nyumbani analia? Huyo maskini akienda nyumbani akilia, wewe kweli utapata amani? Kwa hivyo tuko na jukumu ya kusimamisha mambo kama haya. Na tumeambia polisi wetu ya kwamba tunataka police stations za Kenya ikuwe ni police station ambayo inaunganisha wa Kenya na polisi. Watu waishi kama ndugu na dada kwa hiyo police station. Watembeleane, ikuwe na community policing kati ya OCS na ofisa wake, wakuwe na uhusiano nzuri na wananchi wa sehemu hiyo. Na nyinyi wananchi mkiona hata askari pale ako na shida namna hii, anataka apelekewe ndizi ama apelekewe nini, mnatembeleana. Hiyo ndio uhusiano nzuri. Askari pia wakuwe na information nzuri na wananchi. Kera ripoti nyingine ati manager wa gishigo bunge gya Tigania East Rais Keneta Alfred Mwirigi akiaria ndani ya kanisa St Benedict ndani ya wadi ya Kigushwa na Rombete akari gutegera oritigo gepo atongeria bakiringa kura kire kithurano kya mwaka 2027 ranga ugete bamwe batongeria bara bethite bakithuro au kabere batumbete kuthura bakiri tangoge akiorota bamwe batongeria bara bethite bagitongeria gishigo bunge gya Tigania East au kanyuma bara bombete kuthura bagichoke gishigo bunge giki kya Tigania East na nyuma ni ara nkoroki eteta mbere na gukatha ngugi cha mujumbe wakagite na gaka wa Tigania East mpuro wa bure akiuga ko kagita karethetwa gitongere gishigo bunge giki nikionete ugaruruku maendeleo na weti na mbere bonene kwa mtu ete rai kwa mheshimiwa mpuro akubithia tumantu tutoya au changero rore ndione ngoinda bangita kubithia boinda bangita kubithia bo ongo kampuro arere kubithia bo abithia bo mpuro mtu maendeleo na mtu ena kiao utongoria bukia wachi akiao butibwa ukia kwithira wi mutongoria na utimia wikirwo muciari kana mwana kiao umenye wi mutongoria atibwa father twirire kwa antu bara bathoma abate na witikio baitwa atia baitwa komainjo megana tibo wire ukia kwithira wi komainjo meoka nikirwo utongoria utibwa no ntuti na kiao ukia kwithira no kamate mbasari Sunday school miaka 5 mwana onde school atone ciringi imwe utewikirwo muciari urawachia ciringi ana cia kurirana mutuba karara buo uteo muikirwa kiao umenye wi mutongoria atibwa no tibati kwithira witongorakia muciari umwe ana mutongoria umwe ana uraita akaithira ana ababo ndhiba kwenda mbasari atukwana no babonde no tunana bati uciumbira baraithe iba kinyako mheshimiwa baraithe iba ici manager baraithe ako mtu baici ate kwenda kumenya ni ubanekera bonde no ntu bibio na bia batethia. Gari mujumbe wa gishigo bunge kya Drakam Urawishi Keneta Gitonga Murugara na Rombete atongeria ba county Meru gutigira ne bagweta na mbere na kugwata mbaru waziri wa Ruji Eric Muga
nkuruki nonekene kumeneria bamwe batongire ndene kaunti Meru baraba kwendekithia muga eberu gitine ta waziri wa ruji ni gintu Murugara ugite wageta na mbere na kugwata mbaru Eric Muga munka muthia kirigite kiria anenkerine rais William Ruto kiri mantu zegi Murugara kwirwo na kunenkera bamwe ba MCA Mbecha nikenda barwana ngavana Muthomi Njuki Murugara na regene na mantu jau ndagara wegona ari na ripoti yu. Mwajumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na ibumirite kuthetera minista wa Roje na urimi Ricky Murithi Muga ko maruta magegoni maing'ang'i bikwenda kumwendania mwendamo nikenda tunyo tongoria nontu bakunuthu jao banenkerwa aga kirugamano ararikithitie mbiombite gupewa kanya kirio tongoria batakurirwo na bokurutira ngari wira iwega thirikari yetu ya William Samoei Ruto nontu bakunenkera mwana ura atwika waziri mwana munini mwana mwithi kwe bana umero bakwalia nthota kumenya haki ya mama ndaberie tukona nabo ona president kathi kumwira akaringithia thakeno au turingithia ndende rwana runi ni roro kurutha Gen Z roro kuringa maandamano mutoro ba represented wa cabinet n'uyu kogumya amo mukuru tanio ambera kuthia kiuga ga ejeje ukana niyo mwega keru kwambi ndio bere Tharaka Nithi tuye tukurega na wona bamuringithia inio wa mbere ngaria bare ane imbaiye ronka baweta marieto ria mbere Muga akionekana gucokeria bakuririte utongoria ni magitige gutire kungigomba kuga Meru tatiga bo akiuga gwakira muntu kagitani gaka kamakiro kuringana na uruti gwera bwake na batikone akiri bathugania atibaraithite decisions. Jukumu letu litaamuliwa na matendo yetu na kazi ambayo tulioifanya. Kama Murugara amefanya kazi, nyinyi ndio mnajua, si ni kweli? Na kazi yake mtaiona. Na wao mbankuru kuithambi no kone kiri uthwani atia itiorokeri. Hata hii siasa nasikia mnasema bwana. Umoisikia kuku ekengereta tena masiara. Oraigwa ngoko yako thata. Etena nkara. Siasa ya siku hizi ni kazi. Ora wambe ake ya kuringa hapa ng'ang'ana. Wa mori imbwe atia. Roro wako ino kuendelea. Raki kimika ruto kuendelea. Ende kama anda abati ko ya kuringesa tena project. Onde mto mume aguru antobeto. Anda kwele ukona nkuru ekiri. Itora miaka maana yana. Ethatu. Na tuire antobeto ituwakinyira kaita omuntu omutunda tumenya nambi na masiara. Na turaurere kanta ngari. Nambi ndangari nankono bia atia ibabu ake titeoma orona mtu akatha ngari ndangari ne siara katwetera tusiare tuatera atia tusiare leo tuathora ndangari nankano anana mwe igwaguna kukumane na nkujanirare kuche bajenti ya Tharaka Nithi ma MCA baraba binganaga neo bakiro kama kuringwa Njeki mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara Gitonga tariganire gucokia nkomango eno yo tugo nonte chokagerio gwara yagira tokathi kuga ina nekera muntu Mbecha wona weigwe na thina ciaku soft thina ciaku kana tibu na wona ndina chore bakwa meagwe nae chiria baku ya egwe ndina MCA mama mareaga na chore bakwa meagwe nae Chwabao wabago ubenye no ura nionda bono menye Gitonga kubuga kamwire ni bwega ariani wathuriro buto kwaragia na ibwega ari no ntuba kundotagira kiroto kiega kirangwitigeria kama 2027 mbusavete mianka 10 kabuga kancho uribo makire ndakeruka ndituke ngavana wenu utena gitwekani kuma gecigo munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbeta ndagara waigona Chokere kire kaunti Meru kuma ntere uchi ya Tharaka twerekere munka ntere chegembe ni ara kanisa ya Muthara New Apostolic rere wandine ya nathu ndene Gembe North nionekene kumeneria wambapo kunua agwa kanisa nikintu kiumbite gutuma kanisa ize yunwa na into kathumba byomba kuthira bikiwa ibirio kimbodi
mixer na into bingi bira bithagirwo bigitumirwo kiri kanisa eji bakiaria muthenya jogoro nandi ni bonekene gucokia ngatho inene kiri governor wa county Meru Reverend Mutumanto Ithinkia no ntubo kubatetheria kiri kugura into bingi bira bigathagirwo bigitumirwo ni kanisa ni athenjeri bangai amwe na atongoria ba kanisa ya Mutharani wa Apostolic Reverend Thuwande Gembenath kaitana karaba umirite na kumeneria manto ya wambabo makanisa bakiwekera anto barabatonya makanisa ene na kuiya itobia kanisa untubu butethera bobwaya bakiringanithia na kare ya kanisa yo urayeunirwe na yomba kwethire kiyo into burankiariria ciari betu no ntubo mwathani Murungu ankobera bariria na bao na Murungu abae moyo kurombera ana nikenda Murungu amba nikubasinsia na mwana akurari na moyo moya basoke baririana kwetho abaki ya ndene ya kanisa no ntubu abaritana kuri otumiro bubuye a youth barabateta kanisene Murungu borombera Murungu buye kanisene endei Murungu na bosense tavia no ndo baraba unu ya kanisa ne anto barabendete kuri otheri asiari tugi nafasi ya kuriria na baba yetu uyangera ndukembithi bara bakomba kwithira baenda bakaeta ikolo biubia kuija inya kanisa niankaromba tu pastors na anto ba Murungu bete ambero barombera bonoke kenda Murungu atoma baritango irambe yamnya kuna kanisa ikinto keke sana iwinye ilana enderie kwo ende ore une basokete nkatho inene kirenga bana Mutumanto Ithingia no tuboko baudira intobinge bya kanisa ye birabiyirwe ende bakiwa bone bawiretwo ntobo nene na bakomba kwethia baitethia nkuma ya Murungu na mbere ya Murungu no mweya na atumite atonenkera bana wina kiao no kombo kinyelwa no kumba kuthikiria na akathwandia kanisa na akabwithi na wiru atena mwana onda no muongo no ntuti kawaida iromba retu kinya na ntuko inkai watu kumatariki 19 mweri wa ina ntuko ya Jumamosi utuko wa nizetu ni yombe ko ndiriza ila ito ndiriza rara na kuma ntuko u ana babe to bayuthi bataina tuna umiri la nusu utemunto ina kono ndo bionde bya bibita public address system kana bionde weta na tutaina kuma ndugu lito cyo ngaba muno ndo Mutumanto Ithingia ngaba na weto rorombe tu ndo bionde biona byao bya turite bionde bya system zionde to Mutumanto Ithingia Murungu akutharime akuongele inya no ndo bagorika na nyumba Murungu no bukinya Murungu akarika na family ku na njeku no ndo bangwewe tatia warita kambwene boya muno no ntobwa mwesimiwa Ithingia botorikana na byombo bibieto turate kwanjeria kinya mutandao na ndero kasi turomba thiringi mwe tomba ko ntobya kanisa lakini bokuona mwanga na rwe mwesimiwa na ombe turikana atura byonde ore mwe Ithingia Murungu uratora moyo nkomotharima nde mwekoro waratanya Kiripoti na Meru TV de kanisa ya New Apostolic Reverend Mutharani Thuwande Gembenath Mbeta Mukiri Onkonja Riboti ya Mukiri Onkonja ni gutukinyiria muthia jwa ntato cietu nkethira ngicokagira na mantu uria jakarikire ngatheti cietu ngatheti The Daily Nation na nguriki ngatheti ya The Standard.